Mat, Ku, kakek men, teti pakai guru datang. Mai salah aku men. karena aji apa saya mau bisa lakuat to. Mai saya mau lihat, Mat. Setiare para telasen, kaki tak kerong gak bapang ya. Oh, teti kakek mulia kamu ture men. Iya, Mat. Kaki tak mulai ya. Injo men sing kau tak mulia. Loh, arah apa me tak mulai, Mat? Kaki tak kerong gak bapang ya. Nak foto di rumah men, saya tak kerong ke bapak. Apa boleh lah para telah ngari. Imang ka na mayu mulai, Mat. Deki bapang repa-repa. Tak bisa sing kau men. Kakek kan tahu TV. Tak kabedaan lah ngari. Jangankan ke boyong kau mulai kamu ture men. Tak cukup makan desi hari na pwede na sing kau latih asok ko. Kakek lakar tak bisa aja ngaji lekan ya, Mat. Tak bisa men. Lu tahu munde ya, Mat. Sing kok tak tahu sedek kan dek boleh. Ya lah sabar bae ya. Pola kaki tahun datang bisa mulai. Iya men. Oh iya men. Sing kau rok matoro apa ka bapak mun kakek mulai. Matoro apa, Mat? Gila beda men. Ya mun kaki rok matoro amat tuh lihat teraki dek kos-kosan ya. Sing kok ki kesrengkes ya. Tuh lihat, Mat. Sing kok tak kok ketinggalan kereta. Iya men. Yuk kamu boy mat langgeng tak gelem datang. Ada hasil si mari pesen soro dulu ya. Pas laku apa boy mat tak gelem datang. Tidak biasa men. Ki kesering kesingko. Gila wis mat sing kok mangkat deh. Hari ya tak temu karo sing kok identik kereta. Iya men naman ka. Salam deh bapak ya. Ya. Oh, Yon. Yon. Dengar ya? Iya Den. Ya kan ambu halo. Cek yang setiap bulan pas. Nas panah ngari ya tara ngari. Cek tene ngara apa? Ya mari na rumah boleh din. Kaya nga relatang laku. Ay kelas cek ya Yon. Dan pasnya lah para mari ya. Mutemo ya lah telas ya. Iya din. Kung pasti biro salamat, lahat ang boleh di kelas. Ras cek bunga na tayo Yon. Ada pak tersen pole ya. Ang pole tang anak datang di perantauan Yon. Oh iya Yon. Anak kilo mole aja. Dari perantauan. Tahu din. Kaya tadi kapit. Cek boleh, cek injit. Ya, pura mulai tiya Yon. Masa bata kerong ada kaki. Kamu kapit din. Takala dia tambang ataro. Tangan na rideting dari perantuan. Atala sabi sengko. Malay tambah sampor narasan. Kila wis din ya pwede niya. Kala mula. Iya, alam mo lah.
Bapak. Pak. Oh. Bapak. Masih surat tangan nak. Kamu makan kami ada opini. Pak. Aku pakai molehongku Jong. Iya Pak. Alhamdulillah kok sing kero kakek nak. Depan makai sengkok kerongki ya dek kakek. Dek remah Pak kabar beres kakek ya. Alhamdulillah Jong barangnya beres Jong. Amin mulai barangnya beres Pak. Kayak TV sih moleh Jong. Mat lang oleh sekali ya. Enggak Pak. Malang gelok norok mulai ngucap tandi PC. Aku anak nih sudah Jong. Bapak garap harap pun cek kero bocah. Tahu Pak. Tale soro mulai bisa sengkok ngucap tandi PC tok. Oh iya Pak, sengkok minta tolong arerem kerem amat langge begitu ke Bapak. Sengkok hiles sotro istirahat deh. Oh iya Cong. Lagi istirahat dulu. Iya Pak. Oke terakhir nih ya. Yon. Yon. Muka kaget. Apa deh? Apa yang kau terkena repiran langge Yon? Ada tengah nang kaki deh. Iya Yon. Ibu udah datang. Yon. Ada apa kamu cek nggak sih? Minta menulis deh. Cari tangan anak si Arab itu. Ku tahu. Ya pas kene online si Doko. Iya lepas sabar Yon. Kedua aktif ya nang kaki. Pola tahun datang bisa moleh. Iya deh. Amin boy. Sekarang kong deh ya. Oh iya. Kok modal Yon dia? Iya. Pak, sore takbir lamunan iketing sisaling pitsam tanten telah siana budaya dan mata. Tapi Victoria singko tak bisa rasa aki kesenangan di akhirun kaki. Seporan singko Pak, benih singko tak kerung ke kaki. Benih kan singko tak terung saat telah sibi kaki. Tapi keberadaan si tak memungkinkan untuk singkoria mundai kerumah. Bahkan tangkerong si dek raja dek kakek tak mampu nyebe singko hadir dari setingkaki. Tua kisingko pa nyona kisingko dek kasiko besa. Kemuka telah tahun datang singko bisa aperung kaki. La